Abatura bo mbyarebera mu Rubare hamwe na Rugarame biri kushanga mu Kagwanya Rubungo muri kino town council bagwerirwa akagobwa nyuma y'enjura yo Rubare okusitse bihingwa byabo. Ebihingwa bisingereyo kusisikara birumenyanya za muhogo hamwe n'ebihimbe bito kandi hona nebire byabire byo kusharura Rubare ruhuriro mu Misiri. Akagwe nyuma yo hashahaye 11 ubwenya misho yo kwetu Rubare tutire bihingwa ngo kumukubereba byo nafisiskire abaturano bagira ngo babiri barire za Roni kandi n'abantu batire musente barokwetebekana sizo kuhumurika kw'abana b'amashomero. Ahabwo kubo tubatine tasyandiza kugira ngo katinge nyanyo kuko banza tubona abantu kubahumurka ngwe ntati turyaho tuziramisho twine cyo gukora. Athanasius Gumisereza owa production habwa district ya Rwampara yashaba batako kongera kurinda byo bahangwa okwera indebe zubunkebi hamwe nebindi. Into bitukora ngo nebyentunguko mwe nibyo bigize ki byo biresere byo okutemebera kumara hebisharra ibyo nibyo biresere ensi yatandika tagasiko yongera then hati na nenziro zikutunga nazo zikabambi no mwezi kizira umwire butaruwe. RDC wa Rwampara imekatera turyabagenyi yashaba ba chairman LC1 okuhandika abo bona baferirwe bihingwa byabo kandi yabehanangerezo butahandika abanyabuzare babo. Taboko twatungirwe ibindi ngakuri yakatereza ruba baterwa Rubare nahi ati chairman yatanka kuhandika abanyabuzare inamba y'abanyingi yakandi abataferira so ntwe namwe tuhandikire benyine abaferirwe bonka. Abantu 95 harigano mu district ya Rwampara nibabahabwo kuhinga kandi baturana batiganisa ubwe bigwererezi na munongo kutandika no makagwe 2017 aha wa TV West nda Aidan Bataringaya.